Sunchis. Catequistakuna Rimeini de las asambleas sinodales parroquiales Institucionales. Domingo 5 de abril del 2026. Hinayatag, domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nakaktinqa niñaykuna turaykuna maymanas kay iñaq masiykuna allin p'unchaw kachun. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Hinakaqtinqa nuqaykupas ñachiyaramiykuna nakaqtinqa kunanqa Dios ninchikmanta maymunayta mañarukusunchis. Hinaqa maypiña chiypiña kaspapas Señor Diosmanta mañaykusunchis. Chaypaqya sumaqta mañaychiwananchispaq mink'arikusunchis Yaya Bernardino. Anchamanas paykuna panaykuna que horas punchawpi kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis que programa radial catequistakunaq rimaynin ñawpaqman puririnanpaq chirayku nisunchis. Llapallanchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotinpi hinataq kachun Jesús. Dios llay kaypin kiwakikuna huñukuyku waqmanta kawsarimpusqayki p'unchawta uyarispa. Nuqaykupi shaykamuyku llakikuywan ima hatun saschakuykunawan chiraykun Diosllay tukuy sunquykumanta mañakamuykiku kay programa llipin runa masiykunaman chayachun sunqunkuman chayachun qampa munaynikipi chirayku nisaqku yayku hanaq pachapi kaq sutiki yupaychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun imaynan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchiliqkunata pampachayku hina amataq kachirwaykuchu watiqayman urmanaykupaq llallinraq tukuy mananinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María Diospa graciawan unt'asqankanki apunchis Diosqa warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa Mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuniyku pachapipas hinataq kachun. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpish kachun. Imayna ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana puchkañuq pachakamapas hinataq kachun. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotinpi hinataq kachun Jesús. Ancha munasqay ñañaykuna turaykuna añayninchis yariki Yaya Bernardino paypis maymunayta kay director del Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero maymunayta paypas riki niwanchis mañaychiwanchis qallarichiwanchis kay programanchis hinallataq kasianchis turanchis Valentín Cruz Turpo paypas maymunayta kay programanchispi acompañarosunchis. Nakaqtinqa ñañaykuna turaykuna imaynallan kapasiankichis hawa llaqtanchiskunapipas hinallataq kay llaqtanchis uhupipas ari ñataq kay Semana Santata pasarunchisña imaymana actividadeskuna catequistakunapas maymunayta llank'arinkichis ari kunanqa p'unchawkunakamaraqmi riki llank'ananchis kasian wakinqa parroquianchiskunapi yanapakuspa wakinqa riki nuqanchispunitaq puririchishanchis inapuni ña llank'ayninchis kanman amaya nuqanchisqa riki bensichikusunchis llallichikusunchis kay wañuykunawan nisunmanpas hina imaraykuchis Jesús taytanchis maymunayta kunan p'unchaw riki kawsarinpu aqnataya nuqanchispis riki yapamanta riki qhilla kayninchismantapas hayarispanchis riki llukulla usqhaylla puririsunchis nakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari nuqanchis maymunayta wach'irisianchis kay radio uhukunaq chawpinta domingo a domingo wark'arisianchis riki imayqin radiokunaq ninkichischa ari radio La Salle de Urubamba hinallataq radio Usangote de Congate T'inque radio municipal de Paucartambo radio Illari Quebrada Honda radio San Cristóbal de Chinchero radio Vida Huasi radio Poder Huayna de Cauri Quispicanchi radio La Merced Señor de Huanca San Salvador radio municipal de Amparaes Cable Ari TV de Abancay, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica. Nakaqtinqa ñaykuna turaykuna pikunacha maykunacha ki radio Jujuntariki maymunayta uyarimshankich domingo a domingo qankunaspa hatun napaykuykachun hatun riki marq'akuykachun kusikuy domingotaq kachun Pascua riki que viva Cristo ha resucitado nispaya aleluya aleluya nakaqtinqa kunanqa riki napayrukunqakuñataq riki Yaya Bernardino napaykusunchis ki programanchis catequistakunaq rimaynin.
Anchamanas qaykuna panaykuna kibunay p'unchawpi aleluya aleluya Cristo ha resucitado en España no yuqache kamushayku kip'unchawpi iñaq masiykuna noqari compañerimusakichis kushka por resunchis Dios pasementa qhawarimusunchis noqaykuqa wayqaykuna panaykuna ñanchay kamuykuna llapa llakichispa personaki maypichis tarikapanchika mañan aleluya aleluya Cristo ha resucitado allin p'unchaw hatun kusiki kachun wayqaykuna panaykuna Nakahtin qariki maymuna iriki kusikuywan kasianchis kunan domingopi nakahtin turay Valentín qamps napayruki ima sumaqta riki uyarimasianchis sapanka llaqtanchiskunapi kay arquidiócesis del Cuscopi. Kusa panay noqapas napayrukusaq llapallan wayqipanankuna uyarimashanchis llapallaykichis tunkari napaykuchun Dios taytanchis samanchasunkichis samanchawasunchis llapanchista kuna p'unchikunaqa ñachariki Dios taytanchis semintapas uyarunchishña kay Semana Santapi chayqa wayqikuna panaykuna kunanpas uyariykusunchis makillar kay radio ujunta Kusa hinakahtinqa kunan p'unchawqa kasianchis Padre Bernardino hinallataq turanchis Valentín. Nakahtinqa ñañaykuna turaykuna ari kunanqa kasianchis 5 de abril nisqapi ñaya. Kusa ñañaykuna turaykuna imallatan ruwaysianchis hayk'ayata ruwaysianchis aqnata nispa sapanka llaqtakunata napaykamuyku kay Cusco llaqtanchispi hinallataq arquidiócesis del Cusco hatun michiqninchiktapas Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera ari kusikuy willakuykunan turaykasi ariki kay arquidiócesis ninchikpi imaraykuchis riki Monseñor ninchis yaqachina Padre tapuyurranchis imaman kunanqa kay Roma llaqtapi nombraykun Padre. Bueno, qhipachamana rimaremos wayqaykuna panaykuna ari Qhipachamaña noticias nisqapi riki Ari. allin kusikuymi kashan noqanchis iglesianchis uhupi. Nakahtinqa ñaykuna turaykuna ari kunanqa matiparisunchis astawan kay primera parte nisqapi imamantacha kunan p'unchawpis riki imamantan kunan p'unchay panay rostarimusunchis kunan p'unchawmi rimamusunchis noqanchis riki kay taytanchis Jesucristo kawsarinpuyninmanta wañuyta llallispa paypas kawsarinpun riki chayrayku ninchis riki Domingo de Resurrección nisqa sutichasqa yaya. Muy bien, hinakahtan riki wayqaykuna panaykuna ari que Semana Santa nisqatantaq ñam tukipshanchikña kunan p'unchaw nisqa ñaq masiykuna ratuchalla manachuq resumen nisqata ruwarun panay Rosita wayqiy Valentín a ver qallarishunchis Domingo de Ramos imatan Domingo de Ramos ruwaranchis ari palmakunawan asnuchapi imaya haykuyunchis sapanka llaqtakuna padre aqnatapuna aparikun imatan yarranchis Domingo chay Domingo de Ramos taytanchis Jerusalén llaqtam haykusqanta muy bien panay Rosita luna santare Ari noqanchis yuyariranchis ki llaqtanchiskunapi kay Señor de los Temblores nisqata aqhay anta llaqtapi surita llaqtapi riki noqayku yariyku yepi llaqtakunapi ari noqayku hatun procesión fiestatina karan ari Señor del Lunes Santo nisqata procesión periki maymunayta sapanka parroquiakunapipas y kay Cusco hatun llaqtanchispitaqmi riki centralpi procesión de los Señor de los Temblores hatun procesión lluqsirimullantaq tawa bendición ta churaykuspa maymunayta riki Monseñor Richard Daniel aparillantaq riki Procesión ari llaqtanchis panay Rosita actividad karan ari noqanchis miriki apariranchis Catedral Central nisqapi kay Cusco llaqtanchispiqa kay misa crismal nisqa ankipitaqmi riki yayanchiskuna llapallan sacerdotenchiskuna maymunayta kay renovación nisqata ruwarinku paykunapas profesanku kay sacerdote kayninkuta compromisionkuta yapamanta riki renovacionta ruwarillankutaq chaymantataqmi riki chaypi riki nisunmanpas hina nallankutaq kay misa crismalpi bautizakunanchispaq chaymanta unquqkunaman visitanapaq ima kay Unción de los enfermos. anchikunata nananpaqmi riki bendecimos bendecimos Monseñor que aceite de oliva nisqakunata Padre. muy bien anchamas wayqaykuna panaykuna ari panay Rosita ordenakusay unchawtaq obispo tapuwanku imanachon wayqiy Valentín yashankish manachu imanachon obispo tapuwanku padrekunata kasqayankichu kasqayankichu noqata qhipayhamuqkunatawan ari nishpa libremente chayta qayninchik wayqaykuna panaykuna ari waqmanta que renovación de promesas sacerdotales nisqata ruwariyku noqaykupas ashka padrekuna huñunaykuyku ari saschakuyta karan
paro nisqataq karan iñaq masiykuna quien padre kunaq mana apurayta charamunku pero ante todo iñaq masiykuna ari chaypi kasharayku y pananchik riqsinimusharaqña wawakita personayki pawsachinki confirmachinki maymantataq chay aceite hamuanki Crisma iñaq masiykuna kay misa Crisma nisqapi kay martes p'unchawta consagrakuran hinallatik kay unshonta los enfermos procesión lluqsillantaq Señor. Juevestaqa ari noqanchis sapanka parroquianchikkunapi kay Cusco catedralpipas kay lavado de los pies nisqata yuyarikun padre y chaymanta riki última cena nisqata. Mana chillachu ayqi Valentin imapawmi kan juevesta última sumanpas lavado de los pies anchi allin kashan imatan parroquiakunapan Adoración al Santísimo. monumento nisqata claro. ayqi adoración atoqsun llalliw riqsinki makita Mana riranchu. Ari ayqikuna panaykuna munayta ayqakin parroquiakunapiqa imata hayk'aturaronku kay adoración al Santísimo monumento t'ikakunawan yuraqkunata apamunku munayta Viernes Santo ayqi Valentin Viernes Santo pek tutallamanta llapan llaqtakunapi lluqsirinku Via Crucisman hinallataq ayunaspa chaymantaqa tardenqa Procesión. procesión del Santo Sepulcro sepulcro Primero taqa desclavación claro, nisqata riki. desclavación Chaymantaqa adoración a la cruz. Mana desclavo España ayqinchik Valentin posición Ari, adoración a la cruz riki padre. Ajá Chaymantataq procesión lluqsirinku Santo Sepulcro chaymantataq mamanchis Virgen Dolorosatapas aparinchis no ishkiymantaqa Discípulopis. chayqa chaypi noqanchis catequistakunapas kamcharanchis wakinqa takispa wakinqa afanasqa wakinqa hinataqchik kakapunchistaq riki a veces mana llaqtaypi kannachu procesión nispapas riki pero siempre tratananchis noqanchis kallpanchakuyta manacha aqnallapichu riki qhipariksuman kaykunan karan padre kay Viernes Santo kama y Sábado de Gloria pitaq padre riki maymunayta riki takiamsharankish munaychata Ajá, ima ninkunchik sábado de Pregón Pascual, Ajá, Vigilia Pascual. Vigilia Pascual riki kaypi maymunayta padrepas preparakusharan chayqa maymunayta kaypi wakinqa riki bautismuta riki huknamantaqa aparinku riki ki sumampsina padre mayqinmanta Bueno, waykuna panaykuna ari sábado ch'isi horasqa Vigilia Pascual qapilantantaq tiraranchik chaymanta mana misa qallarin kikin templo uqpi chachapi chaypi catecismo llant'allapasqa tirasharanku chay bendición al fuego nisqatataq serio Pascual hatun velata riki wayqikuna panaykuna maycha panayrusta rimakunanchik ay picha ari maymunaymi riki resumen nisqallata wayqurwamshayki riki ñaqmasaykuna y kunan p'unchawta Cristo ha resucitado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Katirison panayrusta programanchikta Kusa kaypiñan Dios yupaychanataki Ranchayta apamurqa Diosninchis sipintaq Aleluya Riqsimu yullanti wawanpaq Dios millallis Aleluya
waqaykuna panaykuna nuqaykuqa chaykamushayku Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vayan chaykamushayku ñiqmasiykuna kunan wakin parroquiakunapiqa seguramente en grupos parroquiales paykunacha chiqaqtapuni llank'arankichis chayqa ñiqmasiykuna y kunan samarukuychis chakishta wichiyman uqarushpapish kunata iqrakacharukuychis yana llank'anapuni kay Semana Santapiqa wayqiykuna panaykuna hina kaqtinqa ñiqmasiykuna kaypi ñan chaykamushan Diospa simi kunan puncho tema principal wayqiykuna panaykuna Pascua wayqiykuna panaykuna imata significan Dios ninchik kawsarimusqanta y hinallataq ñiqmasiykuna nuqanchikpish kay pachakunapi kay kawsayninchikpi mayninkutiqa tapukuykunaka wañushpari nuqari quedakusaqchu hinallañachu kay panteonpi p'ampas kasaq icha kawsarimusaqchu wakin wayqipananchikkunapash shananqa ari kawsarimusunmi nishpa chaykunamanta kunan p'unchaykuna panaykuna wayqiykuna panaykuna rimarimusunchis hina kaqtinqa Panay Rosita balikusaykikia por favor ama hina kaqchu ñawinchaypuyku kunan p'unchaw ima evangelio wayqiy Valentin ñawinchamusunchis. Evangelio Juan, capítulo 20, versículo 1 hasta 9. Chitanta eksunchispuna. Adelante, Panay Rosita kunan Dios pasementa qhawarimusunchis. Kusa ñay turaykuna ñañaykuna hina kaqtinqa maypiña chaypiña kaspapas sumaqtaya uyarisunchis makilla ayna kaqtinqa ñañay turay ari kunan p'unchawqa Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 1 al 9. Kaymi Evangelio San Juanpa qillqasqan willarikuy simi. Qampa gloria kachun. Semana qallari p'uchaymi Magdala llaqtayuq Mariaqa ayap ampanata rirkan. Tutayaqllaraq kasyaqtin, hinaspan ayap ampana wisq'asqa rumi suchuchisqata rikurkan. Chaymi phawaylla rirkan, Simón Pedroman Jesuspa munakusqan hukaq yachachisqanmanwan, hinaspan paykunata nirkan. Señor Jesustan ayap ampanamanta aparqusqaku, manan yachaykuchu, maymanchus payta churamusqankutapas nispa. Pedrutaq hukaq yachachisqanpiwan lluqsispa ayap ampanata rirkanku. Iskayninku kuskalla phawarkanku. Hukaq yachachisqantaq ichaqa Pedromanta aswan usqhaylla phawaspa ñawpaqta ayap ampanaman chayaran. Hinaspan k'umuykuspa telakunata churarayashaqta rikurkan ichaqa manan haykurkanchu. Qhipanta riq Simón Pedrutaq chayaspa ayap ampanaman haykuran. Hinaspan rikurkan telakunata churarayashaqta. Jesuspa uman k'uyusqa pañutataq mana telakunawan kuska churarayashaqtachu rikurkan. Aswanpas huwaqninpi k'uyurayashaqta. Chaymantataq ayap ampanaman ñawpaqta chayaq yachachisqanpas haykullarqantaq rikuspataq creerkan. Manaraqmi Diospa simin qillqata entenderanchu. Jesusqa wañusqanmanta kawsarimpunampuni kasqanta. Chay yachachisqankunataq wasinkuta kutirqanku. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apo Jesucristo. Hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna kunan p'unchaw Pascua de Resurrección nisqa ñiqmasiykuna ari wakin wayqipananchikkunapasha kunan p'unchaw Dios yupaychana wasita rishpa hatun kusikuywan puririnku. Wakin wayqipananchikqa siempre llank'analla manan tiempo kanchu nash purillanku. Ari ñiqmasiykuna wakin wasikunapipacha kunan p'unchaw munayta wayk'urqunqaku, wakin wasikunapipacha kunanqa munayta huñunayrukunqaku, wakin wasikunapiqa ubijatapash saypiykunqaku como de costumbre wayqiy Valentin Pascua p'unchawta imatan wasiykipi ruwaq Nuqayku sumaqllata waykuruq kay kampaqa mana nishuta imatapas aqna
tuq mikhunakunata específico mikhunchuna imatapas sumaqta waykurus familiapi huñukuyman riq kayku. Imata sepik huencho equivalente qowetachu, ovejatachu, icha pampacha mihnutapish costumbre ishkaq. Normalmente ovejalla kan campopiqa mas, ajá, chaytinpiqa mikhukun oveja aycha. Panay Rosita personayki llaqtakipi Pascua punchota imanatan pasakunkichik. Noqaykuqas quwata sipikuyku quwkankata mikhuyku padre. Cosa. Noqaykupish ari wayqiykunapanaykunaqa llaqtaypiqsin quwata separukushpa, bueno, hatun kari munay p'unchaw kay Pascua de Resurrección y costumbre kaq shina mesaman rishpa, chay p'unchawlla Diospa cuerpon chaykukan chay Semana Santapit confesarkuq hinaqa Pascua p'unchawllata watanta mesaman purishpaqa mana chashkuqkuchu, ashwanpish kikin Pascua p'unchawllata chashkuqku. Hinari wayqiykuna panaykuna kunan p'unchaw Pascua de Resurrección nisqa wayqiy Valentín Evangelio San Juan capítulo 20 versículos 1 al 9 chayta ñawinchamusharanchik imata wayqiy Valentín entendemuranki evangeliopi. Ari chaypi María Magdalena resqa karanrik chay p'ampamusqanku t'uquta hinaspa chanqarapshasqa karan kay hinakuna chay sudariunkuna. Entonces taytanchikpaq entonces suwarapusqaku nispa phawarimun Pedroman y apostolkunaman willaq chayqa paykunapas Pedrowan y Juanwan phawaylla phawanku hinaspa Juan karan jovenlla pay ganaron phawaspa chayaron rikurun pero mana haykunchu t'uqupi aqna ch'usaq kasqanta chaymantapas Pedro chayaron pero haykurun payqa entonces chaymantañataq nishanrik discípulo kay sulka kaq discípulo rikuruspa iñisqa karan anchitan padre niwashanchik kunan p'unchay evangelio. Kusa panay Rosita pin ñawpaqraq terasqa wañusqa maypish p'ampaskashanchikmanqa. Ishkay rinqrankuriki Simón Pedrowan chaymanta Juan. Ñawpaqchata. Ñawpaqta chiyaruran, o sea, kushkalluqsqaku karan. Mana qharikunchata. Ya, María Magdalena. Magdalena. Imeresh tantiran mangara. Aswanpas manaraq p'unchaymi llaqtin, tutachallaman. Trasqayga apan laq'an María Magdalena pishik phawayllash terasqa maypicha Jesus p'ampakushara anchikama. Mana shayñaq masiykuna allintaraqchu pachapish illaramusqa María Magdalenaqa llakisqachu kasharayki nisharqanchayki imata hayk'ataq kunar ciertochu kawsarqanpuran icha manachu qhawaramus nuqapun ñawiwan rikuramos nishpacha María Magdalenapish tiraran hinash phawaylla charuqta wañusqa p'ampanaman charuqta ima wayqiy pasasqa Chaypi kicharapshasqa karan ay punku chay kirumish qapa iñiq hinaqa masiykuna kicharapshasayki mananchik kasqañachu Dios nish cuerpun chaymi María Magdalenaqa kutimurqan Simón Pedroman hina willarqan manan Dios nish cuerpun kanñachu nishpa chaysi Pedroqa riki phawaylla terasqa huk wayna apostolpawan hinash Pedroqa machañataq karanchik mana chayki apuraytachu riki terarqan ashwanpish sayk'urqañanpi ashwanpish Juan riki wayqiykuna panaykuna ganarurqanaq chay ñawpaqtaraq charusqa hina kaqtinqa ari ch'usaqsi maypicha karan Jesus ninchik p'ampasqata mana tashqankuñachu Dios ninchik cuerpunta chayta rikushpash paykunapish waqmanta iñiyta qallarisqanku nishpataq iñiq masiykuna kunan p'unchaw Diospa simin Evangelio San Juan capítulo 21 al 9 willarishawanchik hina kaqtinqa wayqiykuna panaykuna ñachuq Dios yupaychantaykuwaña k'iraytsuman yaqañaqna. Ari kusa yaya Bernardino maymunayta riki kunan p'unchaw yacharishanchis kay imaynariki haqay tiempopi haqay nirqanya Jesus riki nuqaqa kawsarimpusaqmi kinsa p'unchaymanta nispa pachayqa chayta yaykuspa María Magdalenapis riki phawaylla rikuq rin hinas qunqaylla suchichisqa kasharqan kay rumi punku kaypiqa Jesus taytanchikqa kawsarimpunqa ashtawan mat'iparimusunchis kay qhipa hamuq nachanchis riki kunanqa aswanpis Dios yupaychana Pero takiwanta ñawpaqchata panay Rosita kunan p'unchaw imata nishanchis Domingo de Resurrección, Pascua, Dios ninchikpa kawsarimpuyninta. kawsarimpuñanta wayqiy Valentín imatan significan Pascua.
Ari chay wañuymanta kawsarimpuya kashan chay paso rikhuq paso ay, tashkiri tuqtashkiri rik Maybe wañuymanta kawsarimpuy un chayta paso. significa un Pascua de paso de la muerte a la imagínate chupaneros parita munasirin Ari padre no kapse chipa hauchang mama tipayrita munasharani napay kunawan que Dios yupaychan takiwan no kanspis napay ruksunchis ha kairiki de canatura de kispikanchis parroquia Urcos chaypi maymunayta uyarimasqanchis llaqta qoña morupiriki maymunayta qankunaspaq sumaq napay kuykachu noqayku uyarimuyku programa catequistakunas rimayni añay ñañay turay pikunachu maykunachu uyarimashanki sapanka llaqtapi qankunaspaq ña que Dios yupaychana taki Cristo ha resucitado aleluya aleluya. Qué alegría cuando me dijeron a mí, qué alegría cuando me dijeron a mí, vamos a la casa de Dios a alabar, y vamos a la casa de Dios a alabar. Qué alegría cuando me dijeron a mí, qué alegría cuando me dijeron a mí, vamos a la casa de Dios a alabar, y vamos a la casa de Dios a alabar. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Y cómo se goza los ministerios. Armonía celestial, hermano Nelson Ordóñez. Amor divino, hermano Oscar Villanueva. Y los ángeles de Yahvé. Y vamos a alabarle. Y vamos a adorarle. Toma tu marispa, alaba ya. Toma tu marispa, alaba ya. Y vamos alabándole. Y vamos saltando. Sala para Cristo. Y vamos saltando. Sala para Cristo. Al entrar a la casa de mi buen Señor, al entrar a la casa de mi buen Señor, vi a los hermanos con gozo alabar, vi a los hermanos con gozo alabar. Al entrar a la casa de mi buen Señor, al entrar a la casa de mi buen Señor, vi a los hermanos con gozo alabar, vi a los hermanos con gozo alabar. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Y vamos alabándole con Cristo, todo, con Cristo, todo. Y vamos danzando, solo para Cristo. Y vamos danzando, solo para Cristo, solo para Cristo. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha, toma tu marispa a la basha, mak jugaripa a la basha. Y para las radios, Radio Aura Lircay, Radio San Pedro Andahuaylas, Radio Chene ñañaykuna turaykuna maymunaytariki Dios ninchis sumaqta kunan domingo quywanchis día del Señor nisqata ya domingo de resurrección hina qariki feliz día riki kachun llapanchis kusikuykachu aleluya aleluya nispa noqanchis kasunchis kusikusunchis imaraykuchus Jesucristo taytanchis kawsarinpuynintari wañusqanmanta kawsarinpu ajnakaqtin ñañaykuna turaykuna ari rimasyaranchis riki kaypi nisyawanchis ki evangeliopi imaynan kay María Magdalenapas Jesucristo taytanchispa ayapampanan wasiman phawaylla rirqan riki tutachallamanta desesperasqa imaynataqri chaqaytachu kawsarampu manachu nispa phawaylla yaqne noqanchis kunan tiempo kanchis ñañaykuna turaykuna maypachanchis munaqninchis wañukapu familianchis mayqin pininchis wañukapun chayqa noqanchis tapuykusianchis yariki ay imaynataq chay wañurirkan ñachu tuparushan ñachu t'ikakunata ña qharparushan ichari hanaq pachamanchis siqayapushan ichari infiernuman saykurushan nispa
maskisqa rikanchis nuqanchisqa y tapuykullanchistaq nuqanchispis riki nuqa wañurusqa chayri mayman rirusqa imayna karusqa tuparimanchu manachu y chayri manchakushani nispapas manchakunchis mas que todo wañuytaqa anqhina nuqanchis kunan nisunmanpas hina kunan tiempo imaynata nuqanchiski wañuymanta intindisunmanchikpaqa tapuykusunchis riki turay Valentin imata nisunman ki wañuymanta nuqanchis. Ari chinapunea wañuqlla runakanchis pero ashwanpas nuqanchis siempre kananpunea suyakuyninchis mana wañuyqa riki nishumanpas castellano rimaypi mansumantaj wañuyqa mana última palabrachu huk ejemplota churayman panay siempre uyarani que ejemplota icha entendichwasunman ari wawachapas qhawar wiksapi kaspaqa kawsayniyuqqa kashan rik wawacha wiksallaparaq kashanchikqa kawsayniyuq pero masta kawsananpaqqa siempre lluqsimunanpuni pay nasinanpuni sichus rik aqnillapi qhipakapunman chayqa muqikapunmanpas imapas kanman rik chayqa siempre kay vidapi kawsananchikpaqqa nasinpunanchispuna kanqa entonces aqniyá kunanpas kashillanchistaq kay pachapi nuqanchis kawsashanchis pero ashwanpas manchakunsia wañuyta pero wañuyqa huk kawsaymanya huk niray kawsaymanñataq Paso pasunchis. nisqa riki. Ajá, Y paso kanqa riki entonces sí o sí nuqanchis chay wañuñintapunea pasasunchis sichus kawsayta taytanchiswan munasunchis chayqa kay nishumanpas riki manaña kunan hinañachu kawsunchis huk niray piña kawsunchis chaypaq matipaymusunman padre pues Ari. Muy bien, Maricona, Panaicona. A ver, Panay, Rosetta, persona que causa de Shimanain, Ashtamar, y Chihuahua, Putney, Shimonashin. Kawsayta punirllapa runapas riki qhall nuqamanta qallaris munanchis. Canri, Valentín. nuqapas kawsaytapune munsanaqa Mañan Cotoya, ya que Penishik, ay, Waño Capule, Maña, Psnashop, Manashop, Ari. Ima sasachiyqaqtimas. Y claro, Mañan Cotonis, Saschego, no canch, Yachtanchima, que causa Nishman, no canchman, Charamachak, ay, Waño Capule, Maña, Psima, Tanque, Peruanos, Paps, y Manashop, Masicona. Ari, fácil de Mariaca, pero a la hora de la verdad, Masicona. May pachach no canch un kununchis y masaschakim hay kununche pas y mañana nanan cuerpo ni chips a panda may mantaranch pane roseta Nuqanchis doctorma hospital mantaranch ama pone que rona paño rochoncho nish preocupas. preocupas abuelo chinish kuna pshgashan making way pananch kuna ning ay wanyo kapunya manya pshki macho no shops emana shops mashan pero may pach hospital manjo papa amar wanyo la kapuchon es que manan no cansa wanyo man ka inyik masikon a pantach karakuit monanch similan shake pampa y mata rima pero a la hora de la verdad inyik masikon may pachach que causa ninchipe arisas chakuitarin sheka nin señor causa itarak kuway waway kunangkan señor causa itarak kuway causa itarak monan disfruta itarak monan que pachape nashpa hinacho manacho Valentín chaynapunen padre y ashwanpas manchapakunchis hay veces dudakuna kan y mana comprendenchischu y minataq kanpas hay veces mana creenkupunichu wakin wayqinpananskunapas nuqapas nish hasatapunen creeren iñini kay kawsarinpuñismanta a ver Ajá. pero antes pane Rosita ya está no kanchki que pachapki purin causa man no kanch pakshan que wan manapsh wanyo khronach asoma imaginar llank'anama imamamshik manaq tiempchanch pishkanch familia paqpish ima paqpish pero yatsqanchkina iñaq masiykuna ari wañupushan waykin wayqpanachkunaqa wawachillaraq waynasaypash koraqchakunaña hina wañupuqtinkuri ima rimaykunataq kan pane Rosita Arin llaqtanchiskunapi hinallataq kunan tiempo uyarinchispuni riki imanispa rimanku riki ay almaraqtaq samurusqa atuqtan rikuruni muyuramanmi mana allqu formapas purikachashan nispa riki millaysi kasqa chisi uqllakunata ima muk'uyta qallariyamushan aqnatan rimanku padre kunan tiempoqa pero ciertochis kanman imaynachus kanman chayta nuqanchis maykuti tapurikuytapuni munanchis huk razonta hina quykuwasunman chaypaq nuqapas tapurikiman chaykunatan ari padre rimanku. cosa arriba que kuna pana mi mana rimayninchik kan por ejemplo no son pasha que años cuando tu pasó icha manañachu y mina ponete kan karen shpa ni más con Tapuykunchis. mañana kotaka
no canch confundes canch María Magdalena gen imina María Magdalena psterar kan llakisqa confundes causarin punch ichamanacho no canch pnencia que waño pokni Dios palaro manchan qachu ichamanacho iminan haik ang kangkaps na spalya keska confundes ka maningo ta por que chance tera que chance wichima orei mam wagi ko na panay ko na imatatak ko na nesoma ari panero sa tanong ko buena noticia nos katapam sheki wilya psagi que causa ninchis manang wanyi wancho tukuku piensen que panero sita que causa ninchis masikonam manang wanyi wancho tukuku imarekuch iñinta rasakush imanench panero sita Creo en Dios Padre. Kichwa siempre con karong panero wanyo kona Wañuhkunaq kawsarimpuynimpi. Ajá. Ah, Iñinin, bueno, kuna Iñiñitaqmi wañuhkunaq kawsarimpuynimpipas ari may pachach ko na panay ko init rasakushok na wanyo kona kawsarin. causarin puinin pa. Entonces kay Valentín a ver tapos aquí manat ki wancho causarin esto conchira kay papuncho man causarin son iminadata. Ari mananya kunan kay cuerpo kapungañachu ajna material cuerpo anki cuerpo Aicha cuerpo añachu. ma hoknibeqa hokniray cuerpo kanqa hokniray glorioso nin kunjeta. Entonces llega manaña chirit sensunchu ni yarqayta ni imapas ajna kapsunchis Dios taytallañ suaña payllaña kanqa huk partipis pay intins kanqa pay llapams kanqa manaña kasarakusun bastaqchu ninrik entonces waykuna panaykuna hukniraya kanqa chay kawsay entonces chayta nuqanchis ninchis glorioso cuerpo nispa chaytan padre napas Jesucristo taytanchis kawsarinpuran mana ajna cuerpo ancho ashwanpas cuerpo glorioso rik Kusta wagi ko na panay ko na imanakte imanukanch na sumang ari kausarin po suman nispa imaray ko Dios ninchis cruz patapi chakatasqam wañurqan kinsa unchawmanta kawsarin porqan wañuyta llallerqan chirayku ñaqmasiykuna nuqanchispish ari imata hayk'ata ninanchis que kawsay vidaqa manan wañuywanchu tukukun ñaqmasiykuna chirayku wayqiy panay hermano catequista kunan puncho uyarimushanki que programa radial catequista kunaq rimayninta qhipa punchota mana pashñacha que cuerpo kiwañachu kawsarinpuyinki mana pashcha hina ch'awchi cuerponchiwanchu waqmanta luqsimusun ashawanpish ñaqmasiykuna castellano simipi nin ima nishpa glorioso nishpa hina kaqtinqa wayqiykuna panaykuna imachi glorioso manaña kanñachu yarqay ch'aki manaña kay tiempo hinap nuqanchisqa wiksanchis raykulla maytapish purishanchis yarqay qhatuwasqanchis anki qhipa punchaqa wayqiykuna panaykuna kay kawsarinpuyqa wiñaynipaq ña mana yarqaypish imapish kayñachu anchiya wayqiykuna panaykuna kunan punchaw nuqanchis rimaranchis imañan panayqatishanki programanchishpi Ari kusa ñañaykuna turaykuna aqnaya maymunayta nuqapas yapaymullaymantaqmi a veces maykuti nuqanchis rimanchis riki mana nuqa pipas wañuytaqa munarunpuni siempre kawsakuytapuni munanchis ichaqa maypachanchis riki taytanchis señor nuanchis chaykamalla nispa chayqa hinachu wañupsunchis pero mana aycha cuerpullanchis wañurunqa pero espiritualmenteqa kawsashllanchispuni ankipunitaqcha kantaq riki kay santa misapas almanchikkunapaq mana hinaqa mana kanmanchu yanqapas qasinchu kanman anchikuna razonkuna kashan ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna aqnata nispa nuqanchisqa ama manchakuywallawan kasunchis ama riki aqnatachu hukkuna hinachu riki manchayakusunchis ama rimasunchu chaynatachu Ashata panaychima mat'iriyta munasharani ari personaki ima muhtapish apamunki chay semilla wañunchu manachu chay muhu mana aswanpas wiñamunya wiñamun se transforma anchna ejemplolataqa nuqanchiki kawsay vidapipish que runakaynichipash se transforma también ¿cierto? Ari kusa chayhina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa Dios yupaychana takiwan ña nuqanchispas maymunayta ari ña hasta ña cuarta parte nisqamaña tukuy apunanchispaq programanchisman chayaramusunchis chaypaqqa kaypi ña Dios yupaychana taki
ñañaykuna turaykuna nata kunanqa kasianchis Domingo de Resurrección. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Kusisqapuni nuqanchis cristiano runakunaqa kananchis imaraykuchis Jesucristo taytanchis wañusqanmanta kawsarimpun chaytaya nuqanchis yuyarinchis kay domingonpi. Hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna maymunayta kay evangeliomanta sut'inchamusharanchis chaninchamusharanchis ari wañuymanta rimarimusharanchis manchakunchismi kunanqa astawan ya nuqanchispis mat'iparisunchis chaymanta astawan riki qatiparisunchis kay programanchiswan chaypaq ya Padre Bernardino astawan mat'iparisunchis kay Domingo de Resurrección nisqanmanta. Domingo Pascua de Resurrección ñaq masiykuna kunan p'unchawqa hatun warday p'unchaw ñaq masiykuna wayqiy Valentin kunan p'unchawllachu Pascua. Mana hasta Pentecostés kamayariki Pentecostés kasha. Pentecostés kama noqaykuq Espíritu Santo urayamusqanriki anchikama kasha. noqaykuq paneros antes pienso kayku Pascua p'unchawlla Ah, seminarium haykushweni yachamun. Nuqa colegiopi kashaspi yacharani padrillo ni profesora yachachilawanku. Cuando ya llapansi yachishanchis. Kunan Ya, yachananku. panchachis. Waykinqa Ima color pan anay Rosetta que tiempo de Pascua kana. mi padre Ima también. color. Yurrafik. Kunan tiempo que yuraq ya O kanchis. hatun kosik Ari, kinyak masikon. Pentecostés tahya pukachikanqa. Claro, hay con apanaykuna que por ellos chama no canchis que Viernes Santo nesca cham ya domingo de Pascua cosa que nesuman pashari mañana cotachen no canchis desesperación en el aquí con chamun che kuya yente Viernes Santo pena por inch pero hay con apanaykuna que catequista más en shkuna ari inyak masikona man sha Viernes Santo ya yan tinch por en anch ajam shege kus yente inyak masikon Kusi. hinanya lekini man que shenchip shasrikush pa inyak masikona kusti que yan bon Dios pasementa kuliar son hina Claro, contagiasos. Naponen padre riki no canchas riki un cristiano tiene que ser alegre Cosesca. costisca. A veces nesqaykina no canchas cristiano kaita a veces manchakuita no canchas no Dios tan manchakunen nespa imatapas haykatapas bromata ruana kunchis chaypas o ima chischata willanakunchis chaypas o chita asikushanki. Manachu ristaq nishpa ima k'amnakushanchis mana chaychu ñañay turay a veces que cristiano kayninchisqa kusisqa kawsay kusikunchis mariki maypachanchis imanchispis allinta triunfan chaqranchis allinta rurunchaypas kusikullanchistaqmi wawanchischus o wawanchis utaqchus riki nuqanchis familianchis imatapas allinta lograron chayqa kusikunchis anqhinaya nuqanchis cristiano runaqa sapa p'unchaw hinaya kusisqalla kananchis a veces wañuchiwanchis imakuna kay huchanchiskunaya padre wañuchiwanchis imaraykuchus manchachiwanchis riki huchasqanchis chayqa mantaq nish kusisqapuntaqchu kan sino kiqa triste nuqanchispuni sentirikunchis chaypaq ya nuqanchisqa kay huchanchikkunatapas kay confesionkunaman ima achiykunanchis Chip kawsarin punchwaq ari chaya kashan nuqanchispaqa resurrección nisqariki imaraykuchus huchanchikkunaqa manchachiwanchispuni chaymanta hasta wañuchiwanchis enqachiwanchis anchikunaya kashan turay ñañay a veces imatapas malta ruarunchis chayqa hasta takitapas mana munapunchis chayqa chaypi wañurapushallanchistaq pero Jesus taytanchis iminan kayta riki kay wañuymanta kawsarinpun nuqanchispis nisunmancha hakuya nuqapis riki sayaripusaq puriripusaq imapunita kanmanpun niri nispa porque taytanchisqa misericordioso y kayta kunan domingopas maymunayta qhawarichiwanchis hinachu chamanachu turay Valentin. Anchinapunin nuqanchis nisqaykuna contagiasunchis kusikuywan waykunapunaykuna evangeliota willaspapas maypiña kaspapas radiopiña kaspapas toparuspapas wayqipananta kaspapas chansallatapas ruwarukusunchis riki sanamente asirikusunchis señorninchista kusirikusunchis hay veces llakisqa kanchis pipas wañurun ima kanchaypas llakisqa kanchis ari chinapunia llakikuy pero wayqikunapunaykuna amaya mana esperanzayuq kananchischu ashwanpas esperanzayuqpuna kananchis imataq chay esperanzari mana ya wayqipanay wañurapun y mana chayllapichu kanqa ashwanpas hanaq pachapiqa paywan tupasunraqa entonces nuqanchis kaq wañupullasuntaqa entonces wayqipanay ñawparipusallaya kay almanchiskunapas wayqinchikunapas wañupunchayqa chay mana
llakisqallachu kananchis hay veces unquykunawanpas imapas apayakusman chiri china ninkurikunqa llakis waqaspa kaspaqa masta unquytapas apayukunku nispa. Entonces chaykunapas cuidarikunanchis ashwanpas kusisqa kananchis taytanchis kawsarinpun y ñuqanchikpas kaq kawsarinpullasunta wayqikuna naykuna. Y hinallataqmi imaña kanmanchikpas problemaña kanmanchikpas sasachakuyña kanmanchikpas mana ñuqanchis kasasun marica aqnallapichu waqaspa ashwanpas siempre kankapuni lluqsi porque Cristowanqa imapas atikullanqapuni qhawarich taytanchis hinanaraqta ñak'ariyun Viernes Santopi haqayna pero kunanqa kawsarinpuy paypaq kasha aqnapunin problemañaspaqpas kashllanqa sasachakuymantapas lluqsillasunchikpunin imaña mana atikushanchu atikullanqapunin pero Dios taytanchispaqqa mana imapas mana atikuq kanmanchu entonces anchimi kashan chaytan wayqikunapunaykuna siempre nisunpuni huk paso kananpuni Pascua felices Pascua nispacha nisunman Padre Bernardino. Feliz Pascua de Resurrección espariwa yaqaykuna panaykuna kay pachapi mana waqayllachu mana llakiyllachu wañankutaqa ñuqanchikqa nisunmanpascha nuqapaqqa waqayllan kay pachaqa imapaqmi charamanapash ima huchaymanta waqashanapis nishpa ñaq masiykuna ari Dios ninchikwan purinchik ñaq masiykuna para Dios nada imposible atikullanqapuni ñaq masiykuna huk musuq kawsay qallarillanqapuni chay Pascua ñuqanchikpaq ñaq masiykuna huk musuq proyecto nisqa imamantapis ñuqanchik qallarinchik a ver huk ejemplo churasuma persona munayta como catequista ch'iti animos pursarinki hinashpa huk saschakiyman charinki wañurachipinki puriñikita hina kapun imanuwanqataq runari p'inqawanqacha kay runaq hinaman haqaynaman niwanqacha hina kapuchu nishpa desanimasqa wañuchinki purshnayki kay puriñikita pero iñiq masiy ánimo Dios ninchik waqmanta personnaykiman chayamun waqmanta musuqpi purinaykipaq waqmanta Dios ninchik wayqiypanay mana juzgawanchik ñuqanchik runapurallan qhawanakunchik kay runaqa huchasapa kay runaqa haqaynan qinan nishpapish imanashapish pero Dios ninchik wayqiykunapanaykunaykuna mana imata hinaña wañurachinchik purnanchikpash kawsarichinaywananchikpaq espiritualmente pasha wañus kashanchik huchawan pasha wañus kashanchik pero Dios ninchik mana imata waqmanta chayqa ñuqanchikman kawsaykanchik wayqiypanay kurinkian imina Pedropish hawakashara anshnata chay ñuqa Mirandapuna waykin wayqpananchik ñuqa sikuanimantaraq tiramunku kay jornada espiritualmente mana yanqa paramalligaypi shamushan ashamshki iñiyinku purrichishanki kawsay runaq siempre wañupunchikña mana wichiymanpish uraymanpish purrinchik wañupunchikqa mana mesamawanpish puripunchikñachu ñasunayki estado de coma nisqapini kashanchik qayllaña kawsapukushanchik ñaq masiykuna entonces chinariyku wayqiykunapunaykuna kay munay p'unchawpi feliz Pascua de Resurrección nishpanaykuqariki chayqa amigo ima aveces imakunatawan rimarunman Kusari chaynaya ñuqanchisqa kusisqa cristiano runakunaqa kasunchis kunanqa kashanchis Domingo de Resurrección felices Pascuas nisqaya aqnataya ñañaykuna turaykuna sapanki llaqtanchiskunapi wakin llaqtakunapiqa Padre ñuqanikimanmi kanraqmi kay llaqtapi huñukuy hina entonces sumaqta misata ruranqaku chaypi qhipantataqmi mayordomokunasna kan hinaspa mijunkuraq kay quwta chayqa kanraqmi chaykuna y paykunapaq sumaq napaykachu hina kaqtinqa ñañay turay ari mink'akuykunapis kasiyaña ñuqapis mink'arirukusaq kunan p'unchaw kasiyan Domingo de Resurrección p'unchawpipuni riki haqay qhasakunqa llaqtanchispi anta llaqtapi paykunan kay refacción del templo nispa chay techuchanta riki cambiachinqaku temploqta kapillaqta unuya sut'yamusyan hinaqa paykunapis riki kallpancharikunku chayta riki nishanku cambiarachisaqpuni chaypaqmi huk hatun actividadta aparishanku kay Escuchaqa llaqtapi las 9 de la mañanamanta qallarinqa ashllatawan ñuqapis tirarisaqña chay mariki chaypa imatan panay vendanqaku anchipin ruwarinqaku kay imana riki aycha kankachakunata Añañaw. chaymanta pollochakunata pollo al horno nisqata chaymanta truchakunata chaymantapas riki chuletada anchakunan kanqa Padre entonces hakuya ñañaykuna turaykuna anta llaqtapi riki maymunayta uyarishankis waylla qucha chakan
hinallataq Warukondo, Mant'uqlla, Qunchakalla, Chinchero, Chinchaypukyu, hinallataq Urubamba llaqtamantapis riki uyarimusyankichis, hamurichia hamunkichistaq domingukunaqa mayninqa riki kay Escuchaqa llaqtaman chaypi plazallapin kashanqaku chaytanmi k'arikamusyan riki ñañanchis catequista Enriqueta Wilca, hinallataq riki waq hermanonchikunapas pay catequista riki maymunayta kitapas puririchishan chaypaqllamin k'arikamunkichis chaymanta q'askunqa llaqtayuqpis hakuya apuyarisunchis imaraykuchis Dios yupaychana wasitan sumaqta riki kay techonta riki cambiarinqaku kaypaqlla apuyananchis kashan chaykunan kashan actividadeskuna padre chillata nuqaq mink'ayrukuna mas Muy que todo. bien, ari waqaykuna panaykuna chanakaqtinqa amaña persona wayk'unkishñachu amay restaurantapis tarankishñachu chaypi munayta bendecesqa alimentota wiksakita aqrashpaq mijaminki saksasaqchataraq wayqiy panay pischallanchipis Diospa bendicionña saksarunkiña masi además Dios yupaychana wasaypaq mana comunchu iñiq masiykuna entonces a ver a todos nuestros hermanos de Escuchaca anta sus comunidades teramenguich aprel está trabajamos en 2 rato tukuera con alguien canan guayquicuna panaicuna todos nuestros hermanos residentes también panay convendría también va a haber yape. Ari kankapuni riki yapi amullaqsi normal riki Claro, yapi además contactarik sonchis hermana Enriqueta llaman riki esposo casian Mauro Torres paillata wajari sonchis nakaqtan riki guayquicuna panaicuna Ari terarezonche escuchaca llaqtaman chaypiña mijamsunchis. Adelante panay Rosita. Ari yaya Bernardino ahnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna mink'asqaña kankichis chaypi nuqapas tupariramishasunchis wakinqa riki 12 mesaman chiyamunki chay mesa qhipantay lluqsiyaramus paykichis usqhaylla plazaman phawarimunkichis chaypin kashanqaku hinaqa riki mashki mana tarrinki chayqa nuqallata waqhariramankichis ahnakaqtinqa turay Valentín Imachatancha. yapay sumanpas. Ari panay no kapis despediagapsan no se hoj domingo tañato para kusunchis pero napaykusa haqay p'isaq llaqtapi wiramasqanchis Wanda ranchiñaqpi hermana Inocencia qhiqaño hinallataq Leucadia Cruz Florentino Mamani paykunapaq hatun kari napay kachun chayta nispa hoj domingo taña noqawan tuparsunchis miércolestapis kaq lluqsimusunmriki Interraymi radio Ari qaynimpa primer miércoles. Facebook pipas Ari primer miércoles lluqsirimuranchis turaykuna ñañaykuna qayninpa riki miércoles santopi hinaqa riki mahimunayta ki radio Inti Raymi chawpinta wark'arranchis chayta nispa ari añanchakullanchista qunqarapsianchis ari Facebook chawpinta lluqsimushanchis ki redes sociales chawpinta chayman mink'arikusunchis riki añay nisunchis a cable internet impecable ari Impecable. paykuna sumaqta Impecable. mirimashanku ari allientan hawaylla riki mana internet kunata ari gracias pa Dios ninchis paymanpas riki hatun taraq bendición ta kutichipuchu ahnakaqtinqa pimaymi rimapayamurasunkichis ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hananpa hinayata Rosita de María riki noqawanqa tinkunanchiskama tupananchiskama miércoles p'unchawkama hinayataq riki domingo p'unchawkama. Rikuna panaykuna ñanki porarmanchis ripunanchis q'asapataman chaykapun qayku carretera pornay kashan ashatawan ñakutaramsaqku ñaqmasiykuna miércoles p'unchawpaq a ver decanatura de Quispicancho A las 7 de la noche. Wilber tramunqa catequistankunanta tukaqnikunanta qallarimunqaku que programa catequistankuna rimayñi vivo en directo 7 de la noche por Radio Inti Raymi Radio Q'asqa Ari radio riki wayna chillaraq kashan Awsan. poder wayna Poder Wayna chaymanta Radio Quebrada Onda Awsangateps, riki Awsangate y Radio Quebrada Onda Illari Illari Guayaqin bajo conducción de nuestro hermano Fidel llegamos a un Guayquin Radio con Chopin Doña Masigona. Entonces, si piña toparemos con China, que tengo ahí una pendeja no capski que me acompaña Maraquichis, domingo poncho tañacha, miércoles poncho tañacha, Fajmanta Cota Ramsaco, Vuelta Ramsaco, Chepaje, Masigona, Toque Caponch que no nos El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Allí Puncho Cacho, feliz fiestas de Pascua, aleluya. Aleluya.
Señor Dios tayo paychaso apega chiqaq munapukmi mana petita waqyakusun q'ispichiq Dios nillachita q'ispichiq Dios nillachista Junyo wayku q'ispichi wayku Englishiki llapaykuta q'ispichi wayku llapaykuta Sotikita yupaychasaku Sotikita yupaychasaku Mira, mira cómo bailaban. Los cristianos, Mira, mira cómo se gozan. los cristianos, Mira, mira cómo caminan. los cristianos, Mira, mira cómo se aman. los cristianos. Eso, los cristianos católicos, redimidos por Cristo. Un saludo muy especial para el hermano Oscar Delgado, de la comunidad de Cuyucaya. Cosas kayo paychakipo Wiñay mata, wiñay kama Saben chaska kachuyaya Choyal satiki yo paychaska Choyal satiki yo paychaska Yapalanches que pica Señor Dios manta que sonches Caspechiwas canchis manta Sapa puncho yo paychaso Sapa puncho yo paychaso Sacha, sacha, marquicuna Taquien caco, Señor Dios man Guayna guamay veri cuspa Orpicuna wataquien caco Sacha, sacha, marquicuna Taquien caco, Señor Dios man Guayna guamay veri cuspa Orpicuna wataquien caco Saludos para Filmaciones AGP de Alex Gutiérrez. Jesús José María